U Islamabadu slavlje se pretvorilo u tragediju. Dan nakon venčanja mlada i mladoženja poginuli su u eksploziji gasnog cilindra u kući u kojoj su spavali zajedno sa porodicom i gostima. Eksplozija se dogodila rano ujutru, oko 7 sati. Prema policiji došlo je do curenja gasa koji je ispunio prostoriju. I samo jedna varnica bila je dovoljna da cijela kuća eksplodira. Krov se srušio, zidovi su se raspali, a ljudi su ostali zarobljeni ispod betona i cigli. Osim mladenaca, stradalo je još 6 osoba, uključujući članove porodice. Više od 10 ljudi je povređeno. Hitne službe, zajedno sa psima tragačima, sati su pretraživale ruševine kako bi pronašle preživele. Otac mladoženje, Hanif Masih, rekao je da su svi otišli na spavanje oko 3 ujutru, posle dana ispunjenog radošću, da bi se nekoliko sati kasnije probudili u potpunom razaranju. U eksploziji je izgubio sina, snahu, suprugu i sestru. 3 susjedne kuće također su oštećene. Zvaničnici upozoravaju da su gasni cilindri čest uzrok smrtonosnih nesreća u Pakistanu i da je hitno potrebno pooštriti bezbednosne standarde. Ono što je trebalo da bude početak zajedničkog života završilo se u nezamislivoj tragediji.